Yes, kano mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri ubu twumva amasaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, kuri ubu twumva amasaha yo ku gicamunsi biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Tuba tugarutse mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, ariko di ku buhanga bw'ibyuma baze kutubwira nimba video ari nziza kugira ngo ibintu tuze kubyinjiramo kuko muri ano masaha nimugoroba hari ukuntu ninjira mu nkuru nkumva mfite imyuka, nkumva nje kurekura ibyitwa bya nyamugigima, nkumva nje kuripura mu buryo navuga yuko udasanzwe. Birumvikana rero tubaye ikaze mu dukurikira muri hirya no hino, by'umwihariko hari abadukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda kudeshapo cyane, bari mu gihugu cy'u Burundi, bari muri Kurine mu Jejuru, bari muri Kurine mu Langara, bari muri Kurine Kinazi, Kurine ya Tongo, bari Cibitoki, bari mu gisagara cya Bujumbura, bari za Gitega ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze Malawi, Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, tubaye ikaze, ariko kandi na South Africa ntabwo twabibagirwa, tubaye ikaze. Badukurikira cyane bari hano ku mugabane w'Uburayi, bari mu ntara gatandatu diaspora, bari mu Bufaransa, bari Canada, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Yes, mwabibonye rero muri no minsi turimo turagenda tubahindurira location, ngira ngo mwabonye ko twamaze gufata rwose indi location mu buryo bwo kugira ngo mugende mubona ibishya, mu buryo bwo kugira ngo mugende mubona rwose ibintu navuga ko ari bishya. Birumvikana turagarutse, ariko kandi tugiye kuba twibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza gusimbukira mu mujyi wa Bujumbura, tubabwire yuko muri iri joro harimo harategurwa ikintu gikomeye kandi gishobora kuza kugira ingaruka by'umwihariko ku mujyi. Ni amakuru angezeho mu kanya. Iki kintu muragenda mu byumve tugiye kubyinjiramo, gishobora kuza gukorwa na Red Tabara cyangwa se kigakorwa n'abandi bagiye batandukanye. Ni ikintu ubu tuvugana cyamaze gutuma umukuru w'igihugu tayari amaguru ayabangira ingata, mu kanya gato akaza kuba ari mu gihugu cya Tanzania muri rusange. Tugiye yenda kubyinjiramo, muraje mumenye byinshi bibyihishe inyuma. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tuba updating, kuko muraza kunyemera tunyarutse Gitega. Hari inama iteganyijwe, ariko iyi nama ikaba iteganyijwemo inzego za leta, ariko izi nzego za leta hakaba harimo bamwe mu banyamuryango ba CNDD-FDD. ngira ngo ibi nabyo turaza kubyinjiramo gatanu kuri gatanu, tubabwire uko situation ihagaze. Iyi nama ije kwiga ku bimeze bite, hari amakuru twamaze kumenya. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tuba updating gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemerera dusimukira ahitwa mu ishyamba ry'Ikibira, turebeye hamwe zimwe mu nkuba bivugwa yuko isaha ku isaha zishobora kuza gukubita, ariko izi nkuba zigakubita mu bihe navuga ko ari iby'izuba, ariko ibi bitari bimenyerewe. ngira ngo izi nkwiye ni byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nyamuneka ariko ku buhanga bw'ibyuma bakomeje guseka, ariko nta kibazo. Ni byinshi cyane bigiye bitandukanye rero tugiye kuba tugarukaho, ariko kandi muraza kunyemerera by'umwihariko turebere hamwe amwe mu makuru adasanzwe akomeje kugenda aturuka mu bice bigiye bitandukanye, ariko aya makuru akaba arimo aturuka hitwa Cibitoki. Mu kanya gato numvishe deployment zavaga ahantu bita hano Bujumbura zinjira Cibitoki. Ndavuga nti uko byagenda kose hari ikintu kidasanzwe kirimo kiritegurwa, ndetse kandi gishobora kuza kuba, ndavuga nti uko byagenda kose nyamuneka ibintu bishobora kuba bigiye kujya byahindura isura. Ndavuga nti ibi bintu birakomeye, uko byagenda kose. ngira ngo ndavuze nti uko byagenda kose reka aya makuru nze nyabagezeho vuba. Iyi deployment ndaje mbabwire ivuze iki, ese niki kihishe inyuma. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tuba updating, kuko muraza kunyemerera dusimbukire hano mu bice bya Uvira, turebere hamwe uko ingabo z'abarundi ziri kwitwara nyuma y'uko rwose birimo biragenda bigaragara yuko intare za Sarambwe zo zikomeje kugenda zidomina, ndetse zirimo zirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uyu mujyi wa Uvira babe bawukuramo. Turaza kuba tubikomozo byinshi cyane bigiye bitandukanye, muraza kunyemerera turebere hamwe amwe makuru adasanzwe akomeje kugenda avugwa. Ubwo rero gatanu kuri gatanu, utari wakora subscribe sonda hano kuri TV Duniani Kote, kugira ngo tujye tugerana neza mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Twirukanse cyane rero sindi butinde, munyemere mite ninjira, ariko duhere ku nkuru idasanzwe irimo iraturuka muri guverinoma y'igihugu cy'u Burundi, ndetse ni inkuru nahoze mbona inandikwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru yanasohowe n'igitangazamakuru cya Social Media Burundi, ariko iyi nkuru iza no kwandikwa na bimwe mu bitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko. Ni inkuru rero igaragaza inama idasanzwe y'abadepite
ikaba ari inama iteganyijwe mu kanya gato, ni inama iri bubere ahantu bita Bujumbura, ni inama yavuzwe yuko iri bugaruka ku kijyanye n'umutekano muke ukomeje kubarizwa mu mujyi wa Bujumbura, ariko kandi iyi nama ikaba igiye kwiga bwa nyuma na nyuma ikijyanye n'umujyi wa Uvira. Ni inama rero nakomeje kugenda nkurikirana, ariko nza gufatisha amakuru y'uko uwitwa General Neva atari buboneke ku mpamvu ze z'umutekano we, kuko hari iminsi myinshi ishize hano rwanurwa kuba uyu mugabo nyamuneka yagirirwa nabi. Ubwo rero rwose nyamuneka amakuru dufite nuko iyi nama nubwo igiye kuba ari inama itari bwitwa bivugwemo uwitwa General Neva, ikaba iri bugaruka ku kijyanye n'umutekano muke Bujumbura ndetse n'umutekano muke ukomeje kugenda ubarizwa mu mujyi wa Uvira, isa n'isa bafite ubwoko bw'abarundi bakatakwa muri rusange. Yes, katwikomereza yenda tuve ku bijyanye n'inama, duhita dukomeza by'umwihariko tugaruke gato ku kigendanye n'inkunga ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Tumaze iminsi twumva igihugu cy'u Burundi kibamusaga nyinshi, tukumva muri CNDD FDD umuriro ukomeje kwaka. Ibi byose twabishyira mu gatebo tugasanga ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amakuru twamaze kwakira rero atariho ivumbi nuko hashobora kuza kubaho ikintu gikomeye gishobora kuza kugira nabi umukuru w'igihugu, akaba ari nayo mpamvu ikomeye ubu tuvugana harimo haragaragara ibibazo mu nzego z'umutekano. Ibi byatumye ava mu gihugu cy'u Burundi ajya mu gihugu cya Tanzania, ariko ikimujyanye n'ubundi makuru turimo turakira ni uguhunga, nyuma y'uko hagaragajwe imibare myinshi y'abanyapolitiki bari kumwe mu nzego z'ubutegetsi bashaka kuba bamwivugana, ndetse hagaragara imibare myinshi y'abanyapolitiki bagiye batandukanye, by'umwihariko bashaka kuba rwose nyamuneka bagira nabi uyu mukuru w'igihugu. Ubwo rero rwose nyamuneka ibyo byose ni bimwe mu bintu byamaze kugaragaza neza yuko igihugu cy'u Burundi nubwo gifite umukuru w'igihugu, ariko afite ubwoba bukomeye cyane yuko isa n'isaha ashobora kugerwa nabi. Ku murongo wa telefoni we n'uwitwa Samia Suluhu Hassan abaje kugira gutya rwose barangije bakonfirima yuko uko byagenda kose bari bukore buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uyu mugabo ajye ava mu gihugu cy'u Burundi ajya muri Tanzania. Gusa biroroshye kuko igihugu cy'u Burundi gihana imbibi n'igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bagahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Birumvikana ni ukuvuga ngo rero gahunda ni ukujya ava hano muri ibi bice yarangiza akerekeza mu bice n'ubundi bya Tanzania mu buryo bwo guhungiramo, kuko ntiyahungira muri RDC ni ikibazo, ntiyahungira mu Rwanda ni ikibazo, ntabwo bacana uwaka. Ibyo byose rero ugasanga ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane, ndetse bikomeje kugenda bigaragaza yuko uko byagenda kose ashobora kuza guhungira muri biriya bice by'umwihariko by'igihugu cya Tanzania butuvugana, akaba ariho yamaze no kuba atera amatako. Yes, ni ukuvuga ngo rero mu kanya gato ndaje ariko mbahe ijwi mu bya Ukraine n'Uburusiya ndetse n'ubusesenguzi hano mu bice bya za Uvira, ubusesenguzi mu bice bya za Congo hose ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Muraje mwumve byinshi kuko hari umutaramu mba ngiye kwakira ahasigaye nkabasigiramo icyo kiganiro. Gusa ntabwo naza kubarekuza ntababwiye ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe ikomeje kugenda iba hitwa Cibitoke. Mbandaka badiporoyinze bahereza Cibitoke, Kibira badiporoyinze bahereza Cibitoke. Abangabo bose bagiye guhita berekeza mu mujyi wa Uvira indani rwagati. Ibyo byose ni bimwe mu bintu nshobora kuba ntava hano ntababwiye, ariko kandi rwose nyamuneka narangiza nkahita nkora iki, nkahita mbasigiramo uyu mugabo nawe afite ibitekerezo byiza. Murazi Ruto agishika ku butegetsi ko yaje avuga ibintu bya panafricanisme, ibintu bya bottom up. Burya ibintu bya bottom up byari ibintu byo gutuma ngo rubanda rugufi canke abantu bakenye bashobora kugira nte kuzamuka nabo bakaba abatunzi, ariko murabona ko bamucecekesheje baca bavyurira za opposition zigatera umuvurungano n'induru, noneho kugeza ko abagira concession idafavoriza abaturage bakenya, ariko ifavoriza abo bazungu, abanyamerika, abanyaburayi n'abandi. Cyo gituma rero ibyo abantu benshi ntibabitahura, nico gituma twafashe iya mbere mu kubisobanurira abantu bo muri East Africa bashobora gukurikirana ururimi tuvuga, ururimi rwacu, ururimi Ikirundi,
ikinyarwanda, ikinyamurenge, igifumbira n'izindi ndimi zivugwa muri aka karere. Igihe abashobora kutwumva bari muri Tanzania, abaha muri aho ndazi ko munkurikirana, ndazi yuko abafumbira murankurikirana neza, abakiga murankurikirana neza bari muri Uganda, abanyarwanda bari muri Uganda, abanyarwanda bose abari za Rucuru, bari za Goma, ijya kugera za Warikare, mu misozi miremire za Minembwe hariya barankurikirana bakanyumva, bagakurikirana bino bitekerezo bibakangurira gukunda Afrika, kuko Afrika duhuje ibibazo bimwe, Afrika yose duhuje ibibazo bimwe. Twiyambure irondakoko, twiyambure amacakubiri, duharanire iterambere. Cyo gituma rero nagomba guhereza kuri intambara iri kurabera Uvira Gasagara gatoya, ariko intambara yabaye ibamba, iri kwirahigitana inganda z'abasirikare, inganda z'urubyiruko, inganda z'imiryango myinshi idafite amahoro muri kariya karere. Nicyo gituma twifuza yuko nimba ari ibiganiro, nimba ari ukwicara hamwe, abantu buganira, inganda zikareka gutikira abasirikare benshi impande zose. Turazi ko bashobora kuba bariko barapfa baziriki, bazira politike mbi, politike zo gukumirana, politike zirondakoko, politike zidashobora gufasha mu iterambere. Nuko cari ico overview cyangwa umwihwezo nagomba kuvuga, ariko nkemura Uburundi inyuma y'amatora, nkebura abari muri opposition, Burundi reka kuvuza urwamo, reka kwidoga, reka kwidodomba. Narababwiye yuko amatora atari iyo nzira ishobora gutuma umugambwe CNDD FDD uva ku gakanu k'abarundi, kuko ntibikunda, ntibishoboka. Inzira ya demokarasi ntishoboka, ntibaho, nta n'igihugu na kimwe ibaho ku isi. Nicyo gituma mukwiye kurondera izindi nzira. Nimba by'ukuri abarundi benshi baremerewe n'intwaro y'umugambwe CNDD FDD, bakumva irabaremereye, irabananiye, inzira ya demokarasi iyo mubwivuge muti bye, iyo nzira ntishoboka. Murondere izindi nzira, gukoresha umuheto, kubohora Uburundi. Mbega mwashobora kubohora Uburundi mwebwe bari muri opposition? Mwebwe mwenyine mwariciyemo amacakubiri, mwariciyemo ibice, umwe wese arondera akabanza, arondera akicaro. Ibyo rero biravuga ngo iyo udashoboye kurwanya umuntu wemera gufatikanya nawe. Ubwo rero mwemere kuba mbundarare, muce bugufi y'abantu muri opposition Burundi, mutekereze. Mu gihe mudashoboye guhangana n'ubutegetsi bw'u Burundi, nimwiyumvire ngo u Rwanda ruzobagwanira, M23 ruzobagwanira. Ibyo bintu ntibishoboka, ni indoto mbi, ni indoto zitabaho. Nimba mudashoboye guhaguruka nk'umuntu umwe mukavuga muti ubutegetsi bwa CNDD FDD buratugoye aha n'aha, nimba butabagoye nawo butabaremereye, atakibi mubibonamwo, mureke kwidodomba ngo amatora ngo yaribwe iki. Ibyo ntibibaho. Ibyo bintu bya demokarasi, ibyo bintu ni ibintu by'akajagari gusa, ni ibintu by'urwamo n'induru gusa. Nimba hari agenda nziza y'iterambere boba baratanze, ibyo bifuza gushikana ku baturage, cyo nobahanura nuko mwayoboka. Nimba mubona kuba barakiriye FDLR, FRN n'iriya migwi yose yironda koko igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, mukabona uko kubaha indaro ari byo byatuma igihugu cy'u Burundi gitera imbere, ngaho inkurikizi ziri ku muryango, ico ubibye nico sarura. Ko abarundi mwashimye ubwo butegetsi, muzemere murye munywe no kungaruka z'ibyoshobora gushikira igihugu cy'u Burundi kubera politike mbi ya CNDD FDD.
murakoze cyane wariyo umwihwezo tuba duhanura ngo ibintu bigende neza, ntawe tugwanya ntawe twanka, tuba tujya inama tubagira inama kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyongere kuja ku murongo, twongere kubona umuyaga nk'ubuhagije, twimbe nikere, twimbe ibitoro biri harya muri Tanganyika, harya za Uvira, za Gatumba,